Assalamualaikum, saya Faiz Rahim atau dikenali sebagai Abang Zaf ataupun Jamihar. Saya full-time content creator and hosting. Saya berumur 36 tahun ni, berasal daripada Pulau Pinang. Untuk teh pejaka ni, saya consume lebih pada sebulan lebih saya consume teh pejaka ni. Okay, untuk cara minum, so untuk teh pejaka, kalau waktu malam, normally saya akan letak dalam teko. So, saya akan cool down dan minum. And then kalau ada macam sebab teh pejaka ni satu secet tu kita boleh ulang, rasa dia tetap sama. So lebihan tu saya akan letak dalam peti ais untuk konsum pagi ke atau the next day lah. Ataupun kalau on the go, kalau tak sempat kita letak je dalam tumbler dan boleh bawa minum on the go. Untuk rasa ataupun efek dia, saya rasa lepas 2-3 hari tu, efek yang paling saya dapat rasa adalah senang untuk tidur. So masalah tidur tu saya dah berkurang, and then kita lebih aktif sebab macam kita orang content creator dan hosting ni, kita everyday back to back, macam setiap hari kadang 2-3 event, so kita kesana ke sini. So badan kita bila dah tua ni akan orang kata kurang zat, cepat letih kan, tapi bila kita start minum teh pejaka ni, badan kita lebih aktif dan orang kata kuranglah sikit orang kata kesakitan tu, dapat membantulah hari-hari kita tu lebih baik lah. So efek dia memang sangat cepat, lebih kurang lepas 2-3 hari pun dah nampak. Kalau betul-betul korang konsisten lah everyday minum, lepas 2-3 hari korang boleh nampak perubahan lah. Okay, untuk tu sebab yelah biasa daripada kecil kita dah digembar-gemburkan dengan teh herba mesti pahit. Tapi jangan risau, teh pejaka ni sangat sedap, memang orang kata rasa manis yang asli dia, bukan manis tiruan atau manis yang asli daripada herba. Rasa dia memang sangat sedap, boleh consume sebab saya pun jenis bukan suka teh yang pahit. So korang jangan risau, kalau saya boleh minum, korang mesti boleh minum. Kalau korang nak rasa-rasa vibe minum teh tapi feeling-feeling macam ada dekat Cameron Highland, yes, korang kena dapatkan teh botani pejaka di semua platform Embah Official sekarang. Memang rasanya sangat lebih lama, lebih So dapatkan sekarang teh botani pejaka daripada Embah Official.